Dosta mi je više te prošlosti. Vrijeme je da zakoračimo u budućnost. Znaš šta, sve ovo lijepo, ali nije to budućnost koju mi tražimo. Puno bolje, puno bolje. Pozdrav svima ljudi, it's your boy Noisy Boy koji vas poziva na Reboot Infogamer, powered by A1. Hvala ti A1. Od 12. do 17. 11. na Zagrebačkom velesajmu. Kao i svake godine bit će puno proizvođača opreme, bit će puno developera, samo sad će ih biti još više. Šta se tiče opreme, tu će biti Logitech, HP, Asus, eShark, Red Dragon i Lenovo. Da, isti onaj Lenovo koji ima onaj Lenovo Legion laptop. Koji je gaming laptop i onda napokon možete igrati igrice na laptopu. Ne znam, stvarno je dobar laptop. Nisam probao, ali stvarno je dobar. Uglavnom, bit će svašta. Ne znam ako ste bili prošle godine, ako niste, obavezno dođete ove, ako jeste, onda znate šta sve ima i onda ćete sigurno doći ove. Imam 5 karata koje vam moram podijeliti. Pišite u komentar ovog videa, ja želim na Infogamer i onda ću vam dati kartu, možda ako vas odaberem. 5 karata, 5, znači... Ako vas zanimaju svi izlagači, to ćete imati link u opisu. Ako vas zanima sve u vezi ulaznica, ako ne dobijete jedno od ovih 5 jer ih je samo 5, a vas će biti puno, isto imate sve u opisu. I ako vas zanima stvari vezano uz prijevoz i smještaj, ako dolazite iz daljega, sve u opisu. Znači opis će biti... I to je to. Vidimo se tamo, ja ću vlogat, dođite biti u vlogu i...